Okay, here's some reading practice. I'm setting the intention to read volume 2 from this new translation by Davida Malo. I don't believe the individuals who I was informed weren't Kanaka Maoli, but it is what it is. So I just want to read from Aman Mokuna Leono, the naming of things above and below. Ke kapa ana I ko luna mai lalo. Ua kapa aku ka po e kahiko I kahi mai lalo aku nea luna. O luna ia penei ma ke ku ana a ke kanaka a pao kona loa a o kahi ma luna e o kona po'o. Ua kapa ia o luna a e. A ma luna a e o laila. O luna aku. A ma luna a e o laila. O luna loa aku. A ma luna a e o laila. O luna lilo aku. A ma luna a e o laila. O luna lilo loa. A ma luna a e o laila. Ma kahi e pili ana I ke ao lewa. O luna o ke ao ia. A ma luna a e o laila. E kulu o laila maui noa. O ke auli. O ka lani uli. O ka lani paa. E lua. These are broken. They have like numbers for the different paragraphs. So this is paragraph 2. O ka lani paa, o ia no kahi e pouliuli ana ke nā aku. Ua manao ka po e kahiko. A ia maloko o ua lani paa la ko ka la lanui e hele ai. A ka po o makai a hele mai malalo a pii ho makahi kina mai. A pela no hoi ko ka mahina a lanui a me nā ho ku. E hele no la ua e like me ka la a ka honua he mea paa lua ia a ole e nau e iki. Pela ko ka poe kahiko manao ana. Ekolo 3, paragraph 3. O nā ao ke kahi mea nui ma ka lani. Ua kapa ia na e ma ko la ko ano ko la ko maui noa. I nā I ele ke ao, he ao ele ka inoa. He ao uli kahi ao, he ao hiva kahi ao. I nā I hinu ka ele ana, he ao hiva kahi inoa. He ao polo hiva kahi inoa, he ao pano kahi inoa. E haa, paragraph 4. I nā I ki o ke ao, he ao ki o no ia. He ao ke ia kahi inoa. I nā he ano mao, he ao mao no ia. I nā he ano lena, he ao lena ia. I nā he ula, he ao ula ia. He kiawe ula. He onohi ula. I nā I ho'okokoke mai ke ao, he ao ho'o lewa. He ao ho'o pehu. He ao ho'o mako. He ao ho'o malu. He ao ho'o kohi. He ao ho'o veli. Ua kapa ia la ko ma ko la ko mau ano iho. I'm going to read that again because that was challenging for me. I nā I ki o ke ao, he ao ki o no ia. He ao kia kahi inua. I nā he ano mao, he ao mao no ia. I nā he ano lena, he ao lena ia. He ao lena ia. I nā he ula, he ao ula ia. He kiawe ula, he o nohi ula. I nā I ho'o koke mai ke ao, he ao ho'o lewa. He ao ho'o pehu. He ao ho'o mako. He ao ho'o malu. He ao ho'o kohi. He ao ho'o veli. Ua kapa ia la ko la ko mau ano iho. Elima. Paragraph 5. I nā I ku la lani po ai ma ke ao, e koke ana I kumu o ka lani, e o pua ia ao. E nui no nae ke ano o ka o pua. A ia no nae ma kono ano e like ai, e kapa ia aku no kona minoa ma ia ano.
Inā I hina ka lau o ka ōpua, he makani paha, he ino paha. Inā I kūpono ke ōpua, he mālie. Inā I haa mele mele ka ōpua, hoʻokokoki I ke kumu lani, he newe newe ia. He laʻi loa ka hope. E ono, paragraph 6. Ia kekahi o nā uli ma ka lani. I nā uli uli kūkuro ka lani ma ke komohona I ke ahiahi. He pauli ia, he oli kai koʻo ia. I nā he mea hā mama ma ke ao, I like me ka waha o ke āhau. He ena ia, he oli makani ia. Inā I ula ula hā nuu ke ao ma ka hikina I ka wā, I puka ole mai ai ka lā, he ka he ea ia, he oli ua ia. Inā I kao nimo nimo ke ao ma luna e o ke kuahiwi I kakahiaka, he pāpalaroa ia, he uli ua no. Inā uli uli ke hao ma ke kuahiwi, he pāla moa ia, he mau oli ua kia. He nui nā oli au ua e ae. There's one word that I'm having difficulty pronouncing. It's it's okina okahako u le'i. Ouli, 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 ua e ae. 8. Paragraph 8. Walu. Inā I poʻi pū ka lani hani hani makani ole mai, he poʻi pū ia, he hoʻohāhā kahi noa, he hoʻoluluhi kahi noa. Inā I ani ani makani mai, he hoʻokakaʻa kahi inoa. Inā I ani ani makani mai, he hoʻokakaʻa kahi inoa. Inā I poʻi pū ka lani me ka o waʻawaʻa, he hā kumu ia. Inā I nui ke ao ele ele ma ka ua poʻi pū la, ua manaʻo ia, aia ma loko o laila o kulani hā koʻi. No laila, mai ka hekeli, ka wila, ka makani, ka ua, ka ino nui. Paragraph 9. I ka ua ʻana, inā he ua ka makani, he keli paha, ma ka wila, nui nui paha, ole no e ua loa. Inā he ua me ka makani ole, he liʻu liʻu ka ua ʻana. Inā I ula ula ke kūkulu komohana I ke ahiahi, he akaula ia, he auli mālie no ka ua. Umi. Ia ke ia. Ma ka wā e nalo ai ka hōkū, he au ia. A puka mai ka lā, he lā ia. A mahana ka lā, a laila, pau ke kakahiaka. A kūpono ka lā, ma luna pono, he awake ia. A luli ma ke komohana ua auwi ka lā, a mai ka auwi ana a ke ahiahi, a mai laila aku. A nā poʻo ka lā, he pono ia. A kau mai ka hōkū. A ma ka wā he hia moi ai, he au moi ia. A huli ka mea kiʻo kiʻo ma luna, ua huli ka hia. Ua a laula mai o uka, ua moku ka pawa o ke ao. A kiʻo kiʻo ma uka, a wehe ka a laula, a pua lena a au loa. Ka ua ke kahi mea nui ma luna mai, he mea hui hui loa ia. Ua mana o ka pō e kahiko no ka uahi ma lalo aʻe. A lilo ia au, a ua mai no, o kahi mau ua, mai kahi e mai. Ia nā ua, he ua kona. He ua nui loa ia, he ua hoʻolua. He ua nui no ia, he ua naulu. He ua uuko ia, he ikaika naʻe. Umi kumakolo, 13.
He ua awa maka mauna ia ua. He ua kua lau maka moana ia ua. He ua ao kū. He vai puu I lani kekahi ua. He nui loa ka inoa o nā ua a ka poʻe kahiko I kapa ai maka ke ano kū pono I ko lākou wahi he noho ana ma na ʻaoʻao o ka mokopuni. Ua kapa ke la mea kia mea ia noa no ke la ua noa kia ua. Ma ka inoa kū pono I ko lākou make iho. He ua loa, he ua poko, he ua kea. Umikumaha, paragraph 14. O ka makani kekahi a ka poʻe kahiko I kapa ia he makani ka inoa. He mea anu ka makani. That's a short one. Umikuma lima, 15. Ia nā inoa o nā makani. He kona ma ke kūkulu hema ia makani ke pā mai. He makani nui loa ia a pā la hala. No, e kala mai. A pā la halaha. E hohola ana mai ka hikina o ka mokopuni a ke komohana. A mai ka hema o ka mokopuni a ka a kau. He liʻu no na la e pā mai ai. He makani ma lie naʻe ma ka ʻaoʻao koʻolao. He ino loa ma ke alo o nā mokopuni. Umikumaono, 16. He ua kahi kona ke pā mai. He ua ole kahi kona ke pā mai. He nui ka inoa o nā kona. He kona kū, he ua nui ia kona. He kona moe, he ano ia kona. He kona lani, he ua liʻiliʻi ia kona. He kona hea, he ano no ia kona. He kona hili mai a ma uka pono mai ia. Umikumahiku, 17. Hoʻolua ka makani mai ka akau mai. Holo aku ma ka hema o nā mokopuni. He ua kahi hoʻolua, a ua ole kahi hoʻolua. 18. He hau kahi makani ma umikumawalu. He hau kahi makani ma ka uka mai. Ua manaʻo ia. Mai loko mai o ke kuahiwi ke lā makani. No ka mea, ua pā mau ka lā makani mai ke kuahiwi mai a puni ka mokopuni I ka pā ana mai ma uka mai. Umikuma'iwa, 19. Mai kahi makani, ua manaʻo ia, mai uka aku ke lā makani ka pā ana, a hoʻi hou mai no I uka. Ma ke alo wale no naʻe o ka mokopuni ka pā ana. Ua kapa ia ma kauwahi he eka, a ma kauwahi he a ma kauwahi he kaiāulu, ma kauwahi he inu wai. He nui ka inoa o nā makani a ka poʻe kahiko I kapa ai ma kā lākou inoa I manaʻo ai. Ua kū pono ia inoa ma ka makani o ia wahi. Iwakalua, 20. Ia kekahi. O kahi malalo o ke kanaka e kū ana. Ua kapa ia o lalo ia a malalo aku o lalo o ka lepo a malalo aku o lalo liloa a malalo aku o lalo o ka papakū. Iwakalua kahi, 21, the last one. O kahi ma loko o ke kai o loko no ia o ke kai, ma laila nā ia e noho mau ai. O kahi ele ma ka moana, he hohonu ia, ma laila nā ia nui e noho ai, ma ka lewa nā manu, ma ke kuahiwi kahi mau manu. So fascinating. I just want to go through the process of reading, but I also want to take time to try to translate it myself.
But I think what I'll do is read through the book first and look at the translations given, and then I don't know, I'm not sure. And then he has notes on these that are really, really fascinating. And it's interesting to look at these notes and also the early notes of when it was first written. And so I'm actually going to try to find that to see if I can find this in Emerson's translation. So what you can do actually is go to the Internet Archive, and there's actually a lot of really great stuff that is uploaded there for free. And I'm going to go to this, and I'm going to see if I can find chapter 5 and go to his notes. Here we go. It talks about, this must be chapter 5 because it's got the winds and stuff. Notes to chapter 4. Let's get to notes to chapter 5. Here's chapter 5, naming and giving directions to the points of the compass. No, I don't think that's right. Oh, I'm on chapter 6. That's right. Oh, and look at this here. We all do na amakua, and you can find it here in Emerson's Puliho Ola. Na amakua mai kalahi ki a kalakau mai kaho uku I a kahalawai. So you can see that here where that came from, I think is how people pulled that forward. Here's chapter 5, and so you could read the English translation of this from him as well as the newer translation. And then here are his notes. He has, I think he has, yeah. And it's really fascinating in reading that. So maybe I'll put the link to this book in the page in my notes here. So I'm going to leave that open. I'm going to read the 20. The general support of tradition is given to the idea that Papa is the same person as Papa Tuanuku, Earth standing in space. But White gives legends affirming Papa Tuanuku was really the wife of Tangaroa, and that Rangi and Tangaroa fought for her possession, mythically ocean and sky claiming and warring for Earth. Tangaroa was the victor, etc. Let's see if there are any more notes. Oh yeah, really good. Section 20, in a song of rejoicing by Kukaloloa, celebrating the escape of I find the following. Moku kaia I ka papaku o vakea hauli kalani hauli ka papaku o lona. This ancient mele has two meanings, like very many Hawaiian meles. The archaic meaning I cannot yet make out. Polikapa gives me the following, which seems to me ingenuous but modern. Torn as a fish from the embrace of Vakea, Vakea who has fallen from heaven, fallen to the level of the hard world. The phrase moku is generally used to mean the turning of the Milky Way toward the west at midnight, and papaku, the underground stratum that would have to be passed before one reached Milu or Hades, if anyone can tell what that is. In the modern reading, which is the one I have given, ia, literally a fish, ia, means a woman, while papaku, vakea, means the breast, the embrace of vakea. So I'll leave that to other people to read yourself. The interpretation of the passage has apparently led me far afield and landed me in unknown territory. I can see it as possible allusion to the separation of Akea from his wife Papa, which according to Southern Polynesian myth was the lifting up of the vault of heaven from the plane of the earth. Papa, but in Hawaiian tradition, was often spoken of as the divorce of the woman Papa by the man, her husband Vakea. All right, so that's it. That's my reading today. And I'm going to upload it because when I do, then it's like a form of accountability.